Koe nei te rā māku rawa atu ki Tāmaki Makaurau I te hia ngahuru tau. I hau kere hia te takiwā e te ua marangai me te āwhā me te aha, he mahanga hapori I Waipuketia. Ko etahi kura me etahi pakihi I katia I Tāmaki Makaurau me te tai tokerau. Anei rā te pūrongo a Isabel Prasad. Hau kere tia te whaitua nui rawa o te motu. I puta te āki, kia kaua e hautū waka I ngā mahi a parawhenua mea. Nā whai anō I waihotia ngā waka I te rewanga o te wai. Well, it's pretty scary and pretty sad to see what some people have to go through. Ko ngā toa pēnei anō hoki I raru I te wai. Yeah, you have to swim. Like I'm not joking. I mate ngā kaimahi te whakamahi pēke one me ngā pākiti ki ngā toa. So bucketing down and then we just had to quickly run through, make sure nothing was leaking in our building. Yeah, they've had a roof collapse up there. Hei tātai horo nukurangi, he neke atu I te kotahi marama ua I heke I roto I te tekau haora. He whetu tekau miririta ua I heke I te iwa ki te tekau karaka. He reko ata hau. It was the very first time we saw that much water in our street. The worst we've ever seen. He maha tonu ngā kura I kati I o rātou tatau, pēnei I te kāreti o Hato Meri. Our school was flooded. Nō reira he uaua mō etahi te hoki mārunga pahi, te reina rānei. No, they cancelled. And the trains are suspended. Engari, ko te āhua tonu o Tāmaki, e mahea te rangi kia piki te rā, kia kitea ngā hua o te āwha. It was probably like up to here, so my car's just completely flooded. Aha kua tīmata ngā mahi whakapai, ko te whakapai ia, ka ua anō. Isabel Prasad, Te Karere.